Kubor nakaslem jong unong san hima. Ti kubli shibun ba aden nam ta kapor ga jong phi bu phi la ai ngi hagani ga miet tingi shukwa bentuk ba hadin gani ka result ka blami nin ga ski ba ga jing job don burom jo upra kadon ga je kren ba ga jing kali shanu upra unle shanu ga VVP gan le shanu i Dr. Ricky Singkon in le shaga India Alliance lani shaga National Democratic Alliance ti philong ban ai jing penchai lam holor gani ba Hoi, menim kalau dalam hi kecil kali nak kalian kilap kai kubur, every perani tendering on nomor kani kadang long kerki ngidang ya, abi ke result ngidang ya celebrate ngidang ya kedua prami bani keren semua, te de nak terau nyimpat air ke jubab ke besar, wala tinggi mat pang malu malah bikin semua kat kumpul keren ke sini, manggil keren ni ke ideologi, ini ke parti kemudian ni ke ideologi, ini ke parti kemudian ni ke principle. Te minum lah hi bani trade begini ki teng center hey ki bangin ya don keju or komperkat bani ka nongrim jong ya ka ideology le ni ki nongrim te ka batho bat ka do shai ba minum lah banya trade ba ka BJP le ni ban ai ka jing ka ni ka NDA te ka ta shai te bat kan long kum ta hiru bat ya ka ta hi la sakhi ba wat ha ka ni ka jela ka jingiru ni dai ka seng ka ba yeng persya ba ya ka BJP te nak tahu kam long ka ba let's say kita ba kinam soto baklang ni namla ban kanorin ka bangi ni don kanamla ban talili ban kam sha ni ban ni ai ka jikar shan ni ni trilang ba kendi ti bat ka India Alliance bat ke India kum juru namar ni kumbolo mata habang ngindon haka NDA namakan dik NDA kumbolo mata ka ba tabak kam ban thau sarkar telar ka thau sarkar ke NDA ka bomot bangingin dan sepanjang persya dan gay ban penyeso bat ka India alan siaman ta ngingi paksine ta ka sinjam namar ngin haban pet kat kum ka jinga juga por ba ka jing tulun jiki kam ke lara ka India alan ka don kam ha kanu ko khat le ka jing ka chan ji lara ka don kanu kuno jing don kam ha po parliament ka parti kan chong ban perkhat ban ai kat kum ki issue base ma kat kum ki map ki bangi kendo bat kat kum ka jing tulun juga por ya ka ba ngin sa shime karai kemudian lada ka support kan wan apir kan long issue based support na kalau issue based sharing support na ni ma ban shu thi ngim ko abang surung dan penyeso baik baka India Alliance dengan pek ya ki issue kan ki bakta ya kari ki bakta ya ka mo ya nong shong juga India ba kum juru yang ikirit pa ni hab hi ban yang ban kum bangi jeng ya kata nong rim pan ai ki jeng kersan ti lalu try Dr. Ricky Lecha Delhi ban lagi kam di jam na kan diang ko jingi ni jang wat ko jing tip kan song ladaki la laring la sotho bakandan ka oath taking ceremony ka bari ban bam smai ko bu tukad ka parliament te hangtangin aban hiap inda ya matangin patso kam ka padawa kerki than te ngin sapet ba shi sing arsikat kum ka communication ko dong yo po parliament tini iru gidon ki khubor ki ba ong ba Nagaland ka BJP kamtam gino yalam kumu Amit Shah badu Himanta Biswa Sarma kila persyang bani keren begini ki parti ki barit bat ki independent MP no ki bajon bat ki lapan ka jingkersyan naki norba kumba kolong benta ka BJP NDA kadon kumba arspa khandai pho arngut ki MP ne kadang kwa shu ban yo ki jingkersyan ni ki bai ti ba ladon am ki bai ki no yalam BJP ki bala persyang bani keren bat pi na ban kalau don kujing persyang nagaliang ke NDA kalau don kujing persyang nagaliang ke NDA alan sendiri ila ken syahi ila dan haki katukan iki nalam ki dapat pau nagaliang ke BJP pa ke parti ni ke parti ke ideologi dengan try kan ko ba ini pengen shimi ke jam pengen ai ke jikrsyan ka NDA okay ba ta ko be shubon ba ya kulish ko ni kiro ba